kubabwira byinshi mfite bishingiye cyane cyane ni byinshi, ariko ndahera ku cyambere cy'umukuru w'igihugu. Naramushimiye kandi n'ubundi ndacyamushimira. Ni inshingano utakora umwe, zisaba abantu team abantu benshi, ku buryo rero iyo myaka 8 tumaze mu nshingano ku gihugu yampaye. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwebwe mbana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Mu mwaka wa 2017 ubwo yagirwaga minisitiri w'intebe, abantu benshi baratunguye cyane kuko batamenye uwo ari we, kuko batari bamumenyereye cyane muri politike y'u Rwanda. Na wundi mvuga utari Dr Edouard Ngirente wahoze ari minisitiri w'intebe y'u Rwanda. Wese ubundi Dr Edouard Ngirente ni muntu ki? Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ibikubiye mu gitabo kibitse ubuzima n'amateka ya Dr Edouard Ngirente. Ubundi Dr Edouard Ngirente yabaye minisitiri w'intebe w'u Rwanda wa 11 kuva u Rwanda rwabona ubwigenge mu mwaka wa 1961. Byinshi n'ibindi bimwerekeyeho ibyo tugiye kurebera hamwe. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva ku munota mbere kugera kwanyu, kandi nimba ari ubwambere ugeze ku n'umuyoboro mugari wa Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Muhaye ikaze. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi ni Edouard Ngirente. Yavutse tariki 22 Gashyantare mu mwaka wa 1973. Avukira ahazwi nka Mbirima na Matovu mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Aha niho yavukiye, arahakurira, akaba naho yize amashuri abanza. Yasoje amashuri abanza afite amanota meza, maze akomeza amashuri yisumbuye kuri Groupe Scolaire de l'Esare iri mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Naho Dr Edouard Ngirente yiga yari umwana w'umuhanga nk'uko papa w'umubyara bitangarije RBA ubwo yamusuraga yagizwe minisitiri w'intebe mu mwaka wa 2017. Ubwo yaganiraga na RBA nyuma y'uko umuhungu we agizwe minisitiri w'intebe, papa we yavuze ko yareze umuhungu we neza. Dr Edouard Ngirente yavuze ko kandi yakuze kimwe nk'abandi bana bose b'u Rwanda bo mu myaka ya 1970, ariko ababyeyi be bakamuba hafi maze akajya kwiga, maze ishuri rikamukundira kuko yize amashuri menshi kugeza abonye impamyabumenyi y'ikirenga PhD. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Ngirente yakomeje muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare, gusa ubu akaba ari kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Aha yahakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu. Nyuma yahise ajya gukomeza ikindi cyiciro cya gatatu cya kaminuza. Ngirente yakomeje icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters Degree mu gihugu cy'Ububiligi, ahakura impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu, Financial Risk Management ndetse n'ibindi mu bijyanye n'ubukungu bushingiye ku buhinzi, naho akaba yarayikuye mu gihugu cy'Ububiligi. Iyi kaminuza ni nayo yakomerejemo ibijyanye n'ubukungu, ahakura impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bukungu. Nyuma yo gusoza kwiga, urumva hakurikiyeho gukora. Bitewe n'ibyo Dr Edouard Ngirente yari yize, byatumye akora imirimo myinshi kandi itandukanye. Yabaye umwarimu muri yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, ayobora ishami ry'ubukungu n'ubuhinzi mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yayoboye imishinga inyuranye yo gukora muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, aho yayoboye ishami ry'ubushakashatsi n'igenamigambi ry'iterambere ry'igihugu. Nyuma y'iyo mirimo yanabaye umujyanama wa minisitiri mu by'ubukungu muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minicofine. Izo nshingano akaba yarazikoze kugeza mu mwaka wa 2011. Nyuma yo gukora imirimo itandukanye muri Minicofine, yahise yerekeza muri Banki y'Isi. Aha yahakoze imyaka 6. Mu myaka 6 yamaze muri Banki y'Isi, Dr Edouard Ngirente yakoze imirimo irimo kuba umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuba umujyanama mukuru mu by'ubukungu, umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi nk'uhagarariye ibihugu 22 birimo n'igihugu cy'u Rwanda. Ni akazi yakoze kugeza mu mwaka wa 2017 tariki 30 Kanama, ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wari umaze iminsi arahiriye kongera kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7, yagize Dr Edouard Ngirente minisitiri w'intebe mushya w'u Rwanda. Dr Edouard Ngirente mu matwi y'Abanyarwanda yabaye nk'umuntu mushya, kuko yabaye nk'utungurana, kuko hari ibitangazamakuru byinshi byatevyaga bikavuga ko bashatse ifoto ye bakayibura. Nyuma yo guhererekanya ububasha na mugenzi we yari asimbuye Anastase Murekezi tariki 24 Nyakanga umwaka wa 2017, yahise atangira inshingano ze zo kuyobora guverinoma. Ni inshingano yakoze mu gihe cy'imyaka 7 kugeza manda ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ya 2017-2024 igeze ku musozo. Serivisi yahaye u Rwanda muri umwanya minisitiri w'intebe zashimwe n'Abanyarwanda kuva
kuwamuhaye izo nshingano ari Perezida Paul Kagame, ndetse yanabigarutse ubwo yiyamamarizaga mu karere ka Gakenke tariki 11 Nyakanga umwaka 2024 kuko yaciye amarenga ko azakomezanya na Dr Edouard Ngirente igihe yaba atowe. Ibyo byashimangiye ku mugoroba wa tariki 13 Kanama umwaka 2024 ubwo amakuru yajyaga hanze ko Perezida Paul Kagame yagize Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Aya makuru akaba yarasomewe ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse birimo radio na televiziyo by'igihugu. Dr Edouard Ngirente yabaye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda kuva tariki 24 Nyakanga 2017 kugeza tariki 23 Nyakanga umwaka 2025 ubwo yasimburwaga na Dr Justin Nsengiyumva. Dr Edouard Ngirente yabaye Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda wa 11 kuva u Rwanda rwabona ubwigenge mu mwaka w'1961 kuko ababanjiriza barimo George Kayibanda, Sylvestre Nsanzimana, Damascene Nsengiyaremye, Agathe Uwiringiyimana, Jean Kambanda, Faustin Twagiramungu, Celestin Rwigema, Bernard Makuza, Dr Pierre Damien Habumuremyi ndetse na Anastase Murekezi. Mu bikorwa Dr Edouard Ngirente yakoze harimo politiki y'imishinga y'imiyoborere, yagiye ayobora impinduka mu mabwiriza n'amategeko yagengaga igihugu agamije kuzahura ubukungu bw'u Rwanda binyuze mu kongera inkunga zitangwa ku bushakashatsi, kongera imishinga y'imikorwa remezo by'ubwikorezi ndetse no kuzamura ireme ry'uburezi no mu zindi nzego zitandukanye. Nk'umwe mu bahagarariye u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, Dr Edouard Ngirente yakoze ingendo hirya no hino ku isi ashishikariza abashoramari bo mu mahanga gushora imari mu Rwanda. Yakoze ingendo zitandukanye muri Afurika akora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ku bijyanye n'umuryango, Dr Edouard Ngirente arubatse, afite umugore n'abana 2 b'abakobwa. Gusa kuri ubu nta yindi mirimo iratangazwa Dr Edouard Ngirente yaba ari gukora, gusa twizere ko vuba bidatinze tuzabimenya. Reka mushimire wabanye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma. Iyi ngiyi yari Initalk Rwanda. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro byacu bya buri munsi bya politike, imyidagaduro, siporo ndetse n'utundi. Kamubwire ngo kigomba kumenya ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza kandi tukaba tubakunda cyane.